Epsos silu. En Paul tatok ren men likikan. Ime karatangay Paul. Mawiyasan salkilim pakan kauno. Pueke kumail men likikan. Ikin kapakapong coach. Kumail ronger tuen coach. Nan sabwal me kupur kalangan. Ekachkiyong ye kowa tatok wach on kamau pemail. Ekachin kasaleta sabwal me kupur rir. O kachin kasalayong ye. Iyapchen kosoyayang kumail ekis tuen mech. O makumail pan watak tame inchingitiero. Kumail pan kak eseta lamalam ong ni kupur rir tuen Christ. Maso aramasakan socha marain ki tuen kupur rir wach. Amech, coach ap kachin kaparayong sabal mawan paron o sokop sarawikan sang sabal mengayan. Eri, yach kupuren coach riren. Tuen rongamau karetar men likikan o men susakan ar an kipener sabal men coach kapaikan. Tuen ar wialar kisen warcheyo o ar yanger an kipene ino me coach kachin ino gitar ren Christ Jesus. Kalangan lapalapen coach me kareta wialar son kowan rongamau. Mech ap koyang ye nintuan katokten sabal me manaman. Ngay me kayu chikren sabal men coach saulangkan. Coach ap kachkiyong ye kalangan wach. Ye kalangan en lokiyong men likikan rongama tuan kapay lapalapkan en Christ me socha kak nakla. Kalangan en keseki aramas koros tuan kupurren coach me pan puita o teteta ewanso. Coach makachin wiata me koros kachin naknakitcha kupurr anso riri. Pamoika puech momodso en kamerainiaki mekin kakaun kan o memanamana kan nanlang kupurokongan coach ni me koros. Coach kachin wiata mech nintuan me kachin kupureta sang mon chepin kawa. E ap kachin kapayata ren Christ Jesus achail kaun. Ni achail miniminiong o pueki achail posoni, kechail kaker eima en pachola pan kupuren coach ni kabarapor. Eri, ipekre mail, kumail terkin nan kapet chikichinkila eikin lokolongkin kumail. Pweme kores kin wiyawi ong ni kamau pemail. Limpak en Christ. Ime kareta ikalapukiti mon sama chail. Me ye chapin penene kores me mi nan lengo santa. Ipekren coach pasang ni rakan sapal melingaling en kachkiyong kumail manaman sang ren sapal mengen po en kapelakata lalamail. O Christ en kachkinan kapetamail kan poson. Ikapakapkia mail mour en pason kita limpak. Po kumail o sapal men coach me pilipil kan koros. Kumailen kak teteki ya uen lauten limpakan Christ. Tuen chelap riri ile olal. Ibil kabakap po kumailan kak tete kila sabwal me limpak. Menta masoche me kak tete ni unsak. O po kumailan rasengala coach ni unsak. Kichail kapnga me sabwal me manaman kin tatok re chail. Me kin kak kachin wiata me kan me siksang me kichail kak teki te bille meta. Kichail kapnga nan momotso. O ren Jesus Christ ren ti koros kokolache. Amen.